Inggih hidedane sareng sami sani mangkin ide betara tapakan sani wenten ring Sunan Taya jagi lunge irike ring pura luhur pucak sari nadi. Rahajeng rahine pager wesi utawi budak klion sinte atau orang titiang seni mangkin ide betara ratu tapaan tiga sakti jagi lunge irike ring pura luhur pucak sari nadi niki sampun ide betara melalaran. Hidedane sareng sami lanturang pemargi sane mangkin sampun wenten ide betara ring widangan jabe pura jagi tangkil nyujur pura luhur tlaga waje. Nah ring raina sane mangkin taler seket runa utawi dua truna sane wenten ring tege taler ngaturang ayah nyunggi petapakan. Inggih hidedane sareng sami atur nuning ayang titiang dumun sane mangkin sedurung ide betara lunge ring pura luhur pucak sari nadi lanturang dumun simpang irike ring pura luhur tlaga waje. Inggih semeton titiang sareng sami niki ide betara sampun wenten ring pura luhur tlaga waje. Dedane sarang sami atur nuning ayang titiang sane mangkin ide betara katurang wangi pun diketaler sesamlehan duaning ide betara sampun wenten iriki ring pura luhur tlaga waje. Inggih dedane sareng sami lanturang titiang pemargi sane mangkin sampun wenten ring wewidangan jabe sisi pura luhur pucak sari nadi. Nggih, ring raina sane mangkin ide betara melararan dumun ring jabe tengah katuran samlehan pun diketaler keiring antuk rejang lingsir. Inggih
Dani sareng sami lanturang titiang malih pemargi ring raine sane mangkin niki ide betare sampun wusan lunge mesucian ring beji ide susunan melaran ring Jawa Tengah katuran samlehan sapunika taler katuran rejang dewe miwah rejang lingsir teman-teman titiang sareng sami.